Om Swastiastu. Puasa Titiamu, Made Wulan Indriani. Perwakilan Mapidata saking kelas 10 kelas 1. Para juri lan para guru sane Wangyang Titiang, miwah para semeton sane Titiang Titiang, angayu bagia uning ayang Titiang, majeng ngering ide sang yang widiwasa, saat tekan ide, iraga sareng sami, kami cayang terang hayuan terang hajengan sekali mungkin, renggalahe sane becik iki. Titiang pajang maatur-atur samatkeun, nganinin inde lu plastik pikobot pelik. Para panureksa sani kesumayang Titiang, kala idedani sani Wangyang Titiang, ring memargiang kuripan sekali makin, ditatkala kemajuan zaman sampun nenten presiden nambakin sinah pikobot sani nyarengin utawi ngikutin sinah pacang akeh. Kemajuan zaman sinah mapi penuh ngawargiang kuripan, nur nincapang kesejahteraan utawi kesuksesan hidup para wargane. Nika kader iraga suksema tur mencapang salarakan antuk usaha tur pangobakti ring ideh yang para betawi. Malarapan sane melaksana sane becik tur mapidagdag ring keuripan puniki. Sekadi sampun kebawasang ring arah pikobat sane nyarengin ring keuripan puniki. Sane dados unteng ring guratan mengkara sane kawedan miki indek wantah lu utamanya nih lu plastik. Ring keuripan sekali makin lu plastik sinar sampun pemandangan sewayu-wayu. Nenten-nenten sane nenten kuning tekeneng lu plastik punika. Lu plastik utawi sering kegawas sampah plastik wantah sampah produksi sane dados pikobat sane pelik ring palemahan iraga. Imbanyane yening matumbasan napi je sane matumbasan sinah ngawatuang lu plastik. Lumbas ajengan kaijen tas sane ngabahan plastik minekadi tas kresek. Idedane sane Wangyang Titiang yane kainen napi ke sane tumbas tur wijeje matumbasan sinah ngawatuang lu plastik. Sekancang plastik sane kacina tur keanggen bungkus sering genah bebelanjaan sekadi ring warung ring toko ngantos ke swalayan miwah genah lianan nenten kios akehan mabungkus plastik. Kiosan ring indige punike sane sekancan adal-adalan sane wenten ring pasar, ring warung ngantos ke toko-toko akehan mabungkus plastik. Sinalih tunggil nyanyi marupa ajeng-ajengan. Yanen matumbasan kerupuk sanganan kering tiosan sinah sampun ngawatuang lu plastik. Seantukan plastik dan pinangke bungkus nyane. Dadosne ring sekancan margi pasar paumahan lingkungan kantin lingkungan toko kenten taler ring swalayan sinah sampah plastik nenten mewah merah utawi dados pemandangan sewayu-wayu. Napi malih yaning lu plastik nenten kauratiang utawi kadabdabang oleh iraga sinah ngawatuang pikobat sane pelik. Idedane panureksa lan pamindat sane Wangyang Titiang ramo baline kari akeh sane ngawak utang lu plastik. Gor sane sepatutne genah embahan toya yening sabah akeh anggena
lobang luhur plastik. Sekancan dulu sane wenten kesempatan dor kagenahang renggot sekancan sisin margine. Krama baline merasa elah nenten kayu tuyuh. Utamanya lu punika nenten pas lengkat ring paumahan rares god anggena genah lu. Napi mawinan sane kaunimin parilaksanane punika Linggi sida irada mungkin yening wenten sabeh akeh pisan gode maluap ulian genahne membah sampetan ulian wenten luhur plastik boya je luhur plastik kemanten ngantos luhur tiosan muncak punika. Napi malih mawinan luhur plastik sane marupa botol plastik mawinan jagi mawinan gode kacang sampet. Nika sampun mawa tuang blabar rikat kala sabah rauh. Kawentenane puniki wantah dikobat iraga sareng sami. Para panureksa sane kusumayang kityang kalar idadane sane wangyang kityang. Napi sane kasurat boya je krama baline maparilaksana asa punika. Akeh sane urati mapidabdab luhur plastik lan luhur tiosan saat windu sekadi dondonan miwah lianan. Yening dados mirip lu sane marupa botol plastik, peralatan plastik, sinah sampun nenten dados angge pukulan. Lu sane marupa dondonan mawet saking ketanaman sane jagi berak sinah genahang ring tegalan dados rabuk utawi pupuk kompos. Punika taler lu tiosan sisan ajeng-ajengan sinah dados angge rabuk utawi tetadahan bawi. Lu plastik sane marupa botol plastik sane dados daur ulang sinah dados ke adol sinah jagi ngomolihang Cina. Ring margi utawi ring Arab puri jero geria umah soang-soang sampunan mutang luhur plastik ring jelinjingan utawi kon. God sane wenten sisin margi setata mangga setata resik sinah becek kepanggih. Wina yening sabehe rauh nenten blabar tatkala sabeh rauh. Kawentenane puniki sinah jagi jagate asti terlestari iraga sareng sami seneng
ring hati luhune nenten ipawet sane pelik. Wantah asa punika titiang maatur-atur ring galahe sane becik puniki. Iwang tewenten tiang genah tiang melusur genah rene pengambura. Pinguntat sinep antuk parawa santi. Om Santi.